Nakon što smo prošli Učku, ipak se vrijeme naglo popravlja. Niko mi neće vjerovati da je sad kiša upravo ovog trenutka počela, ali to je svega ovih 15-20 metara. I onda dalje prije sunce bilo, iza je sunce. Evo, iza nas se vidi točno da, kao ono malo je... Da, to je to. Ma i ovaj video uvijek to kamera ne prikaže ono što je stvarno. Umago. O, mago. Umago.